Katika wimbo huu mukeshe kwa sala mudekereza Nsibula arudi wanjani kukumbusha ujumbe. Katika wimbo wake wa zamani usemao mwisho wa mambo yote umekaribia, na watakia ukumbusho mwema. Mwisho wa mambo yote umekaribia, iweni na akili mukeshe kwa sala. Zaidi juhudi katika kupendana, karama ya kila mtu isaidie wengine. Karama kila mtu isaidie wengine. Bwana Yesu yuko karibu, dalili zimeonyesha, vita vimewaua wengi. Njaa imewaua wengi, dunia kwa kweli imechoka, dunia kwa kweli imechoka. Yesu atarudi, atatawala, atafanya dunia mpya. Mataifa yote waliotakaswa kwa damu ya Yesu wataingia. Dunia hii imelewalewa kama mlevi imewayawaya, mzigo wa dhambi umeilemea. Itaanguka, itainuka, sababu ya watu walio ndani wameasi sheria ya Mungu, wameibadili amri, wamevunja agano la milele. Kama ilivyo ahadi ya kurudi kwa Yesu, kutakuja mbingu mpya na dunia mpya, ambayo haki itakaa ndani. Maandiko yanasema asubuhi ni karibu, wokovu wetu umekaribia. Yesu atarudi, atatawala, atafanya mambo yote kuwa mapya. Yesu atarudi, atatawala, atafanya mambo yote kuwa mapya. Watu wengi wanakwazika kwa habari ya kurudi kwa Yesu, hasa wale watu wa maendeleo. Wanasikia vibaya Yesu kurudia, Wanataka wajenge duniani, hapa kwa dunia waijenge paradiso. Hawataiweza, ni kazi ya Bwana Yesu. Yesu atarudi, atatawala, atafanya mambo yote kuwa mapya. Yesu atarudi, atatawala, atafanya mambo yote kuwa mapya. hata mjenge dunia hii. Los Angeles, New York, mji wa Roma, miji mingi, hamtaifikia Yerusalemu ya Mungu. Hata msimamishe Roma ya zamani, nguvu yake itakuwa mafya, nguvu yake itakuwa dawa za kulevya.